subscribe, komentar, dan share. Om Santi, Santi, Santi. Om Bali kita suara. Jaya, jaya, jaya. Suara. Om Swastiastu, Om Awidnamastu Swaha. Ini tulisan. Mahadewi gelis nyapa wa pranamya Inggih risampun ide yang nerada yakti tedun iri kering puri indra prasta kesangger raris antuk ide arde naraswari Dewi Kunti Uyati pranamya kadieu nyangger sepededun ide Dawikan matur bakti ide dia kuntiri kalaning manyemrahmu mantuke ring yang nerada dakating wicaksana tur maning uwikan angan idenya inggih sesuwenan mamedang luger matur sisip titiang ratu sasunan duaning sampun sidededun marikiring ulin titiang napi wenten nebuwatan dadi peran negatu sepededun ni ratu ring ulin titiang napi ieu teu wenten sane membuat pacang ketipu ring dewek titiang ledang rawa kadi mangke Ratu Maha Suci dadi ledang singgih ratu nedenin kadi dewek titiangi kiri-kiring kuli indra prasta Swastiastu kita magi pada namo becek Ardu yang nerada durus uyak yaksi semah pangubaktin titiang sedereng punika raris titiang sideman nyemrahmu singgih iradu melantaran ucara Om Swastiastu aradu mugi pada kena singgih iradu yang rada mawacana para marta risampun ngantenang panyembrahman itu dia iriku raris ide yang nerada ngarentegang pawacanu dadi pranami udah cening Mahadewi ing siru
yang nerada mantu kering itu Dewi Kunti. Duh cening Dewi Kunti idewo. Wena ke arde nara swarining indra pelasteni ya idewo ni. Kerana bapa dekat apa kengawenang dewek bapun dah dia pranegata nedunin idewo dipuri indra pelasta buka jadi. anak gatra nema buat mapan bapu miragia ada dah di orte ne pirang bapu ni mabuat pesan si de bakal kadu teken angah di dewa ne cening ane pada dewa uni nah orte ni mulut wahnya nang patut idewan pawikanin kita nyentunin nada duryodhana makan tiren detya kale nah orti ne membuat itu sengaja ne ada keponakan dewa ne Prabu Kurupati dan dia lah ne madan kanti marupo detia dah dua nyentuh katanya ne cening